Jesi ti od tuđi para si od svojih bruda? A nek se, ako si tuđi, ne, aferim 30. level. Ja sam još malo i 30. level. Ja pa nek sam ja izgleda kod Teletubbies, pa ja sam Teletubbies, još to ima veze. Još to ovaj Salko, gdje Salko jednog glava pukne, Hamdi? Salku, gdje je lava jednog, pa jebemu, nisi nikom ništa dodijelio, gdje jedno Hamdi pucni lava da vidimo da si dobar. O, nemoj od njega ljebati. Hoću, pa od njega mi je nekako najslađi gift. Joj, vidi brata mog, vidi, Salko, bi mogu i ti ovaj jedan sokić, aj upali sad, požare Hamda, jedan ovaj sokić da se malo, ja znam da si dobio temperaturu. Znam da si dobio, brate, temperaturu, ali nemoj, nisam ti izvina ako sam te nešto uvrijedio. Ja sam kaže, nemoj psovat ljudima, eto, vjeruj. Nemoj, brate, tako, to je ružno, znaš, ako imaš tu svoju dječicu, nemoj vrijeđati moju ženu, moja žena za tvoj izmisla svijet. Kakva je god tvoja, ja ti neću tvoju ženu vrijeđati. Ali ovi što smo nazvali s policije, što ti rekla da si žena debela, nisam ni znao da te žena debela, on viču Zroberto, hvala Zroberto. Oni su mi to rekli s policije, kaže, on će u zatvor zbog žene, eto šta ja znam, nemam pojma, ja tvoju ženu svaka čast. Svaka je čast, materi moji. Aj Salko, baci gift, cevapi, ajde, čije Salko? Pusti, pa te Salko, 30. level, imaš baci tam jednog glava. Neka, nemoj ga žena odigrat. Ženo, ja kad pričam s čovjekom, mi pričamo u 4 oka, aj Salko. Aj Salko, 30. level, ajde vidi, moraš baciti Hamdi lava. Ne znam ništa, napisao sam zenca. Kažeš zenca i sapun, nema veze, eto, pošalj mi za zencu, lava i za sapun. Eto. Zroberto ljubi Hamdo. Hvala, brate, od srca, ovaj Zroberto iće i bacio Hamdi 100 eura. Svaka čast, Zroberto. Aj, hoću sutra u Zencu, pravo si. Ja hoću sutra u Zencu, ima dole rođak mi u zatvor, otišao za metar drva, ode ga malo obići onda. I odiću malo, znaš, moraš malo otići, obići čovjeka. Razumijete me, nisam ja tako, ja odnesem, ja gdje god odem ponesem pune kese, razumiješ? Nisam ja sad kovi na jeziku, znaš. Gdje nam je Salko, šta je, pa kad treba Salko da gift baci, neće da baci Hamdu. Pa neće zato što mu Hamdu neće vratiti. A da ode drugom bas gift, on bi rekao, on znam ako me ću baciti, on će mene vrakat, napravim big match. Jebe mu Salko trubu, kako što tako, jesi teške ruke, Salko, brate moj. Pa gdje je Salko? Evo ga. Ajde Salko, 30. level, jebo ga ti, ja da sam 30, ja bi te bacio 2 lava. Eto, kad budem ja 30 u pauze, baš ti javno 2 lava. Pa neće taj baciti za ruku, ma nema on je samo, u njega je samo level upaljen, razumijete me? Pa ja odem bacio nekad ružu, nekad 2, nekad 3, tako je da dostigo level, razumijete me? Dobro, on kad je bio na YouTube, ja nisam bio na YouTube. Otkad je on na YouTube? Koliko je Ljuko na YouTube? Da vidi koliko je Salko na YouTube. Da vidi tamo, Salko, Juko, koliko je na YouTube. Ima li 1,5 m u tebi? Nema, brate, ja sam ti visok 50 centi. 50 centi. Nema u meni 30 kila s krevetom vagam. Pa ja. Samo znam da imam preko leđa metar. A visine imam 50 centi. Tača sam visok 50 centi. Vi što voli Salku? Što je Salko? Koliko? Eto Salko prije 3 godine, 2,5. Eto kad je otvorio Čako YouTube. Pa dobro, eto šta se, to ste rigorozni, brate moja. Ljubi vas Hamda. Ajmo dole jedan osmije za ovoga, kako se zove ovaj? Ajmo jedan osmije za Salku, dole, svi braća moja. Ajmo 500 ljudi. Ajmo svi dole. Nema Salko, ma nema taj bolan za kifli. Ako mene tamo ne spomeni, ajmo svi dole osmijeh. Svi osmije za Salku, dole da mu se malo nasmijemo. Aj ljubi vas Hamdo, bravo. Gledaj Salku, Salko, prati sad ovo, Salku. Mi koja u Hamde je podrška. Svi se smijemo Salki, ajmo svi dole osmije za Salku. Ajmo, to Ferida idu. Ide Ferida živo, idu, Salko smrad, jest. To, udrite. To, vidi Salko. Joj, vi što ga bojimo, majko.
Joj, Čaljko! Čaljkane! Dječji Čaljko! Joj, svidio kakvu Hamdu ima Salko podršku, a? A jepo, ti sam pišeš Zenca. A, pa možda će Salko da mu otpjevamo Zencu. Sad ću ja tebi Salko. Slušaj sad dobro. Zenico, grade mili, uvijek si mom srcu mio, voljeti te bolan mora, niko nije tamo bio. Pa kaže, da me osjetiti, željezari miris dima, Zeničani grada zove, svjedoka svog danas ima. Pa što nisi rekao, Salko, da možda ti zapjevam pjesmu o Zenci? Pa Zenca je najljepši grad za mene, bolan. Pa ti ne smiješ u Zencu, ja vjerujem da u Zencu ne smiješ otići. Pozdrav, brate. Joj, gdje će ovako, dec ovako, tak toliko, da napiše opet Zenca. Salko, da napiš Zenca, lohat. Da napiš Zenca, Salko, je lošo Salko? Tio sam se ugasla, neću već malo da Salko da hejtam, pošto on mene tamo hejta. Salko, da napiš Zenca, Salko. Salko, ima li Salki? Pobjegao je Salko. Joj, gdje je Salko? Salko, ima li ga? A nema pobjeg, garam ga žena nešto zvala. Neka slušaj, brate, ženu. Žena je. I ja svoj, znači... I ja svoj cijenim, brate moj. Samo slušaj ženu. A ja. Aj kad uniđeš Salko da piš Zenca. Eto, jedva čekam da napiše Salko Zenca. Salko, kad napišeš Zenca imam ti nešto reći. Samo napiš Zenca. Sam Salko, samo rekao sam Salko da napiše Zenca, onda ću mu reći nešto. Ali nema, pobjegao je on. Joj, pišite dole odakle Hamdu gledate da malo dok nam se Salkan onaj javi, znate, nema ga. Ne mora, on večeras neće moći majke mi zaspat. On će večeras traume imati od mene. Ja sam njima noćna mora, majke, sad gledaj šta će Hamdu objaviti. Ali nisam, čekaj, trebao sam reći, nisam otišao u Ameriku, pogledajte tamo klipu kod Hamde, nisam otišao u Ameriku. Pa je, znaš kako nisam tio, kako valja mi žena ostav djecu, razumijete me? I tako da nisam, imao sam alam dobru ponudu za Ameriku da idem, a kad skontam, ostade mi žena ovdje, djeca, pa bolje, nemojte svoj porod ostaviti ako ne morate. Vjerujte tu Hamdu. Sarajevo, evo Zenica gleda Hamdu. Ajmo pišite odakle gledate Hamdu, Zenica, Sarajevo. Ajmo, Zenica. Što je ovo sve Zeničani moji, a ljubi Hamda Zencu.